Maybe because I see you already. Baroque, I want to go to Anama. Baroque, Nale, Omar. Baroque, Resultant, never, Kila, Marona, Resultant, Rabalina, Rabainde. And I live in Marona, Rabainde.
Dimora Yesu mwana timu mara kwa Kristo mwana na barona. Ndimo tumile kwa basuni. Jana hapo ndibise wimera la malatia. Ase sopote mrene seponse mnikronzaro. Kwa jana kama na Yesu Kristo yote la babisa. Mora ni moyo witako ndimo ni mkwela ameka. Amen.
fora o itumelela o buisa ka gale ka thata ya one.
tata lekadiri sanitary tsabi na ketara pelara utla naya mutsi yomi orane dona kawasakuti ibo ya wanit wale fase le para rangie wa mokae oni ya leo boni leso witi mnalo awiti oni kona yedona ibi wakana motenga ante kile tukala lule masiena kitata kolona mora asmakanya na kwase halinge shola mpona merona kakampo yereka kitsina luna lokatsi katile lokha namapare imorore le luna nabona lenna imorona yo tsutse ditawolo tsane adidirisa kene yo tatam lokha ba kere lenna ketamba ibeke mitsenole evangelii ya Maria.
le bona ba se ba itebetsa ba 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 ile mme ka ba se na ba ba ka fa a ba reka ka se di tura di tunya tse di tura ile ga ba tsena re be sa ba ke di ya ba yi tso go tsaya ga ba go ke di Wana tudwa mai kile wale yere le motsa se wale sadira ala hapile no yeko orlando tume ya wala yesa na mo na jalo na bomi mele na ne wala mo kibelo ridira ya kama to ka mutulo Yesu sallallahu alaihi wasallam apostol ba sidira mili bi na wosu kwa jalo wale habanzo ko wala jalo ba apostol ba ta abani kuta wote ba mo kuma bisa ese si ramana mo kere le hombe mo jaga ba jana o bi shoko mo ro bisa ba ko ele sa ore o su pa ko mo dimelo Yesu sa ore e totara si bela e totara si kiti mili bi na pe o la na pe ka ore kunchi wa matata mo matata jaga ana ko pa ni Kristo le ro na chi ko When the woman will say, "However, the Tatoka Matata Atatola, and another cover which one are needs. The very time of himself, the most pieces of Otobo, the Vera Paramata. There is another Jalo, the Vera Mudimuka. Really, it's worried. Just very insane to any other. Every day you would even tell me what to do. You are not living, you should observe. Tidak main orang itu dia orang. Ini yang mana dia kerja sahaja ya orang. Doa Kristi itu mana ya? Anak saya macam Usaha nak kira Santa Sero ni sekarang apostol itu orang. Usaha nak cakap orang. Baik itu orang. Doa macam orang. Orang cara orang kira bukan ini. Risa dari kira aja. Usaha ini bisa cari ini. Mereka orang ki Motapi yoke, alema aseo, abale mtawariti njalo wale. Aketa maebe, kanenena mboguti. O ene ata yisirelita. O ene ata nikaela. O ene no wale. Utaja ataka wale kipupile na wale kamone. Nawena muhumuzona rema muheti. Pare setu kwa maya mkele ibu adamna wale. Moyo misa kontra. Make him one need in our one. What's in our way? Not then will be some power to go. I make it a long year classroom. But I know what I actually told you. There are a couple of initiatives. Make that right to the surface or whatever such a was power well means and water around by the way. Connect to our and as a woman of that, no one about the but today. In a month, so it's a better in no one about the Martha with our name like a winter. What over one needs. Young Labretta, the gay developer, I may have this second Masura, and I'm going to go with several couple from Honey. Maybe those who are the fancy in Honey. Le fase le khamne mo motse era ke nna ke tso go batse ka na gore le fase le na mo motse ke le dora ba letsi ye nna wala ba ke ke tso mo mo go wa gore kana le fase ko tla le le mo go era ka nya wala mo prese ka na gore go na le mo mo pelo ya ga ba ile gore wi ikile gore le go ne ka le o le kile gore o ipusuluse go tla teng o le kile gore ene o go butsa go aska tla teng ka gore ga o batla go bonega ba mi kile le go ke ya o le kile o ipusuluse go ke ya o le kile go ke ya wala gore o lo o lo go o tsweletse mo go butsa go tla teng ene ta le ke le a wala ke mo Eri ile wala ba to ba tsenjalo ba tsala ba tsa diswetso tse
tinjalo ka barati le baponea mi ke sonse bona itse o le mo Kristo ba wena ka wa tsana gore o nne jaaka ba ba ya ba kana mo yo itse ne ya ke gore ga re mara mo ke ye ya go bedia ba branda ya ka ntlha ba branda ga o lo ye mo bedi le bana ene ya lesome le lesome Yeri supeta wa bana nini wa muwaka bo ba ga rona wa gore ono ana kana go tsoke wa re susumela le wa re tsamaisi wa re ke su mo wana ka era fa ba ba re selfish ri ya ka bele ne a re le la wa mo di mo ga o ke mo go rona one o re susumela tsa ya ba re na batho ba ba ra le ba ba le ba rato ba dire ibile ba direla ene ga mo tsara re ga re dira jalo ga re le bela ba le ba go re ke ba tse le go te ga ba ba go nne ene o kwa bo ra bo ba mo ke ba dira bona le ba go re bone ba itse se tso ba na la Kristo ni ga ba go direla ibile ba go direla Rara na for the military, what I did in say, because it's super social. And whenever by Emella, Babu Sutra, everybody whatever Bandra, the Kovac. Abarate will be the Kata Marat. Abarate will be the Katakas. However, I think you would never come so for anything. But I don't know. Maybe it's a lorry when only Mukauli, Momo Christi, say that. Get up. Sawahanaka, and Navaria, Iba. How was so about one day? And all the time, the next element would be Mary Jojo, more and a Christi, who got or Nella, Moya, or any Mo ke la mo ro so la ga ro e na mo yo bisa ko to mo la ni mo ibi le ene mo ma le ra ba ni abana ko ko ta sa abana ko ko ni ma ba wo ke ti me na le mo na ja ro re ko na na ra re ni se pa me le na ya ta ro sa to re na mo yo bisa ko ti ma igo aga mo ile ti para ele ki mo ile ti ke mo ka yi Ene ke o no re kana ko tsoke mo re fa ni. Are ta mo le la mo re. Mu ye ke ke bi so ke la le. Ke ta le ku ba ta ba ma. Am sorry my any friends. Or ko ga ba ma mo ja. Adi so ata ba ne ta la ta da ka. Ya. Ne se ke si mo re. Kana ko ye mo re ya mo Jesu ya kana ko ye bi da ka ta ra Baka watu ana ni reitsa go to kamare ba tla re so re le go kana ne metse ke sitse go kana ba ma Jesu wele ke ne lo bare ke mo to lo bare ene o ye ma yo lo bare kwa tso ka ba lo yi le ma ene sa ke sira na ko bare ka e re lo bare mo to na mo tsile o ni bibele o go tleng go pela ka go tsa jalo e lo bare ke o go bare bella se se mo ka ni ka go na ka ba Har anti jalo mo o kore ki mukulu abaka ina sa ka kai ya na wa ya yana ka ba Yesu mo tja yana hai ni jalo we ma jana asupa wa ke mo to wana ki musibele dit yana ba sibele dit akona ko kamaras para tsoke ni ma Pero no la que mo le da jalo ba ya ka fa me ni ba ki musibele ke na ga to ko tinja mi ko to la ga re kana musibele si ki wala ki mo sa ko lo re ne Kristo wala ba ta ba ko ta musibele ko ta ta na me na ko ta ta wala ta mai se ko ta ta me kai Primero todo na na to re dume Reki me na wa kan ni o yo bisa ko na da
tsele re siametse mme potso ena ba ke a se a tlhaloganya gore moya o itse kwa ba re siametse mme ebile re tlhaloganya gore ke ene ka nako tsotlhe ka a leng teng botlhoko bo ba leng teng ga bona gore re lapile ba leng teng ga bona gore re sogile ba leng teng ga bona gore ka re ya ka nna mme ke ntse tsotlhe tse di diragala mo botshelong ba rona go gore re tsere tshwetso ya gore ene re motswele go nne ga rona be re dire itseleng ene a di dira jalo bona gore tse tsotlhe tsena tsa botlhoko tsa rona tse tsotlhe tse tsa go tshoga di tlo go nna mo rona mo bona jalo gore ke rile ene moeledi o bapale a ba nna a le mo rona ene ga a le teng ga bona se gore se ka tsamaya ka tsela e sa siamang President wa Matsaba apostol ba bana isurke let's get out of the let's get out of the game le tsogela tse di tswang go tle ga lona di ka ba le gogontse o ba re le mo le se kana ba ba re lebeletse ba le tswang le gore batho ba le nna le bone ba ka tswa le gore ba ka tsena na bosula di le mo le lona le ka hela mme le kana le kapa go di ebile ke dumela ya gore sa lebele di tsa bona sa lebele ma kwa sa lebele gore kana go tsotlele le la gore lebele tsena go se itse gore ha o le ka la o mulela bilwa mulela gore a se go boya ebile a tsamele tse tsotlhe tse na tsa se tse gore ile a le busula mo tse bona tse tsotlhe tla nna go ya mama marona ke yo ja ba ka mo gore se se le ku ya mama ka gore re ito kana mo ya ko mala re re itse ka ka yo ya wa rona na re tse ja ka re ene mo ile ka a re le pe bona tsama ka ko rona o tsama na rona ni bi ba ta bare kana ko tsotlhe e re ga re boneba e tswa ra ga le be no re mo kwa ba go ka wa ra wena nna ke na wena ke ka go thusa gore o pete go nne misia yo isa ko yo ya o wa ma ri mo wa ni e re ka le ka la ka re ka rona gore ke ne re tswa ko ba ko se re tsratsa ka ta ya mo isa ko o bitla ja e ra re bua ka tsa go pe bua ka kereke ra ba go ditsa ra go bua ka ko se ya mo pana ya ka tsana ibile go tsa go ka yitimo mirare arne mo ba ka ka ko tsaditse e kwa ba na prista na bishop o mo papa ba le gore bana banna go tlokope ba le ka gore ba ka isa o ba ka ba le dia tsa go di ba re ba ile me aba ba gore ba senye mme dia ba ba re gaya na ka kai se le se re ke ba bo so le ke se go di brasa gato kana lo mo ko pe ke ra se ka dira ha ke ka ka amo ba mo ba ni ko la ti bo sa ba ni ba ba ma mo le na mo le na ho mo yo bi tse ko le tsa isa ni ka ya da tsa mo ke ni ba lo me ne ya mo di mo ba ba ro ba ba ata ta mo bi tse ko o so la mo tse ko le ti ebile e tswa la tsa sa ke ke ene se ko tso se ko le mo ba ko ba ke ene ko yo bi se ko lo ba ene preso mo bi le mo ba ene o tso ba ra ko o ta mo ro na aba na mo tsa wa ma o le na ni era mo ba ro na ro te ko ke o ka ga itse se ra se tsore o ne ke ba mo bi se ko de ene mo bi se ko o re tsamae se tsa ko wa ma ro na mo na ke na ka mo ga ka se se ya ni te ba ba wala mo preste ka na wi na ba le kai na mo to ba ma yo bi se ko kana ko so choro ta ba re ne ma ba na re re na ni ora ta mi se mo ni ene ke sa ha ko ga se pe se ore se so ka na ne se se ni ene sa mo ha ta mo ba na o ta jaro ata o ni sa ore le tano ga le se nna ke le preste se lo se ke se
ira jalo gore le bone botlalo wa kwa mma nna ba ya sane le wena ke gore a re mule dilo tsa go a dira gatse ka go o tla bona gore o ka dira dikgakgamatso tse dintsi mme ebile ga o lefile botshelo ba gago o tla nna monate.
ise. Arigere kitako bataro na maki amu yao wabamaru. Arigere mkimuja.
tsetsa bona tebeletse re itsise ka bophelo jwa gago gore re tshwanele ya ba mogala sakramente sa rona ka gago re kopa jalo ka Kristo morena morena ane rona tsweletsa dipelo tsa lona tsweletsa morena morena Gracias.
marapa. Kama na dasa kama mwenye mmoja ya Kristo, rekaba kwa mwana ba mpela kimi yao. Wapo na mara kereke ya baya na milipaselo. Ujira wa na kwa reflex. Wapo ne ndio mara kwa wana, prime bishop wa wana. Ewa kwa most of them wa peresi. Ndio kwa mara wa pleti. Hakuna wale washape bakao kama baro nao baro wetu mchezo ya chuo. Ewa kwa kwa pleti kwa kutoka kukunjwa. Baa wale mwanasi mwanasi. Rubele watoto naro zero ya wanape. Wale mara kama ndio sio mtimo ndio sio ubinza kwa mwana wa hapa. Eba hapo sio kwa sacrament people tumanye wa kuipimia sacrament. Wakati ile kwa mwana wa kwa sio sio. Mero ba ke kwa paralezi kama Yesu Kristo. Mole ile Ukimwona raia kutoka kwa mfereji au ya msako, anaweza kutoka kwa kanisa.
Christ the King Cathedral, Yamahara by Mukela Kenya Rona, Faila Mcha, Uzanella Mr. Lerona, so it's where Emma Katina Tebo. We welcome all visitors and new members to Christ the King Cathedral. We welcome you to Christ the King Cathedral Parish. If you'd like to know more about the operation and activities of this parish, you are welcome to visit the parish office at the back of the church after Mass. Sixth Sunday of Easter, Year A, Sunday the 10th of May 2026. Middle of Harabeki, Karabararo, the 13th Zahami, Kesapoposa, Mahati wa Fatima, Kalabonega, the 14th Zahami, Kemoleto Wahami Sepi, Matthias, Mapostola. Mozale Teji, Tina Boza Misa, Tiana Mrs. Molebotani Ladikitiso, Misa Wamoleto Wata Yamorena, Otana, Kalabone, Kati 14, Zahami, Kanakoya, 9 o'clock, Momosong, Novena ya Pentecost Novena, Eta Simula Kalabotano, Kati 15, Zahami, Kanakoya, 5:30, Naiziboa, Monomaha, Mapotana, Liti Grupu, Lita Edela Pili, Novena, Kubakaniza, Puloho, Yamoya, Olisero, Lita Edela Najama, Day 1, 15th May, Novena, Italy, Disability Catholic Women's Association, Day 2, 16th of May, St. Agatha Small Christian Community, Day 3, on the 17th of May, Zimbabwean Catholic Community, Day 4, 18th of May, St. Catherine of Siena Small Christian Community, Day 5, 19th of May, St. Monica Small Christian Community, Day 6, 20th of May, Ghanaian Catholic Community, Day 7, 27th of May, St. Charles Borromeo's Small Christian Community, Day 8, 22nd of May, Nigerian Catholic Community, Day 9, on the 23rd of May, Charismatic Renewal Group. Mokotsakatakasima, the classes of Ama, Zakatakasima, Dimuzwe, Mikizana Satrataha, Molmumi, Kanabayan 9 Moso, Wizo Taha, Lega Ikolahanya Lembefa, Hoza Me Daisy. Ikodisoya, Tlasoya Masea, Ibulezwi. Foyele za Tlasoa Mama, Ikolahanya Lemme, Antonia Abosi, Hoza Me Isabella Mahezi. Kikitisoya Linyano, Ilikitisoya Bobeti, Maharenha Hatsiamo Site, Watokweni, Lady Sepo Sapelo, Winero Zuri, Watokweni, Baile Zapopama, Munyame Sepo, 23 Zaha May, or Our Lady of the Rosary, Otana. Faunala Muyo, Saporelli Sepe, Mababile Maigera Lola. Okay, Holahanya, Perasita, Kabufe Fojo, Holahalan, Rupia, Capella, Maigera Loa. Okay, can I get a whole lot of special collection? Yaha Father Lawrence,
ka tsamaisa di-manki di ashara sa makgotlana le dikopano re itsisiwe fa kgwedi e ya May e le kgwedi ya ga Mme Marian Month. Ka jalo re tloediwa go rapela thapelo ya Rosary mo dikopanong, makgotlaneng, digrupo le mo kerekeng. Sontaga se se tlang sa di-17 tsa ga May ba kopano ya St. Anne le ba St. Joseph's ba tla etelela pele thapelo ya Rosary. Bašwa ba re itsise fa ba rulaganyetsa loeto la go ya Francistown go tsenelela tiro ya Episcopal Ordination ya ga Monsignor Lawrence Pieto. Loeto le le buletswe phutego yotlhe, botlhe ba ba eletsang go tsamaya ba ka ikwadisa ko bošopong kgotsa ba ikgolaganya le sa rona Leporo. Ba Khiro Adult Support Body le Khiro Movement ba tla nna le phutego gompieno morago ga misa bonemo o morago ga parish hall. Maloko otlhe a Khiro le di-ASB le kopia go tsenelela bokopano jo. Ba Catholic Women's Association ba re laletsa go tsaya karolo re le malapa mo photo boothing go tlotla bontle le go nna le nako mo photo boothing go tlotla bomme morago ga misa bonemo. Se ke go ipelela bontle le go nna le nako e kgethegileng go tlotlomatsa bomme mo letsatsing la Mother's Day. A tiro e tlise boitumelo mo go rona, lorato, boineele le tshegofatso ya go nna thari ya setšhaba. Ba lekgotlana la St. John Paul II le tla nna le phutego ya kgwedi gompieno ka nako ya 3 p.m. kwa gwa Rre le Mme Mposu o plot number 18518 phase 2. Maloko otlhe la lalediwa le ba bašwa la amogelwa. O itse go etaga le ka ikgolaganya le Mme Matlasi Pato. Ba lekgotlana la St. Teresa of Calcutta le tla nna le phutego ya kgwedi ka moso ga mosupologo go ga Mme Mopaki o plot number 7888 ko Marapula. Maloko otlhe la lalediwa le ba bašwa la amogelwa. O itse go etaga le ka ikgolaganya le Mme Sipati Olweni. Ba kwaere ba tla tsaya karolo ko Bishop's Festival ka Saturday wa di-16 tsa ga May ko Rainbow School Block 9. Ba kopa thotloetso ya rona ka go na le seetsele sa kwaere e boneng thotloetso go diheta tsotlhe. Ditekete ke 100 pula bagolo, 30 pela bana ba dingwaga tse 12 go ya go tlase, 5 VIP le 300 pula. Ditekete di a rekisiwa morago ga misa lo ka ikgolaganya le Mme Motlhaba le Sebeletaga mo go tsa di-general botlhe ba eletsang kana ba ipaakanyetsa go tsena mo nyalong ya boitshepo mo ngwageng wa 2026 le simologo ya ngwaga wa 2027. Ba gakolola gore dithuto tsa ipaakanyetso lenyalo tsa Catholic Engaged Encounter di tla nna ka di-6 to the 7th of June 2026. Nako e siameng ya go ipaakanyetsa lenyalo e dikgwedi tse 3 go ya go tse 6 pele ga lenyalo. Ikwadiso e buletswe bakaulengwe mme e tla tswala ka di-3 tsa ga June. Dithuto tsa Catholic Engaged Encounter tse di latelang di tla tshegetswa ka September 5th to 6th le November 7th to 8th. Go itse go eta ga lo ka ikgolaganya le Rre Lesedi le Mme Masegobole kgotsa Rre Robert le Mme Thato Molageng kgotsa le ka ikopanya le Parish Administration. Tsweetswe etela website ya rona ya parish mo www.christthekingbw.com, www.christthekingbw.com. Go itse go etaga kana o bale le botala la dikitsiso la kereke go itseela dintlha tsotlhe ka botlalo. Dikitsiso di felela fa bataolengwe a go bapa Morena Jesu Kriste. Ke tse sebaka se go eleletsa bomme botlhe a happy Mother's Day. A Modimo
Modimo a tswelele a le pele mo tirong ya lona ya go tlamela leiso a le thuse le mo direle ka metlha le metlha. Happy Mother's Day. Good morning, brothers and sisters in Christ. The Lord is good. And all the time. I stand here on behalf of the Parish Pastoral Council to bring to you the resolutions made at the Diocesan Pastoral Council yesterday. The Bishop-elect of Francistown hails from our diocese. Hence, it is our collective duty to assist him as he goes to begin his new ministry. The target is to raise a minimum of 500,000 kuna. The money is to help to get him a vehicle, do maintenance work on his residence, and buy him vestments. Since the time is too short for fundraising, we, as the Diocesan Pastoral Council, agreed to a minimum donation of 100 kuna for everyone who identifies himself or herself as a Catholic within the Diocese of Gaborone. There will be registers at the entrances of the parish from next Sunday. Individuals can register their names and pay as they enter or leave the church. We can also pay by electronic fund transfer and send the proof of payment to the parish finance committee. The contacts will be on the notice board. We can also pay through the leaders of our various small Christian communities, sodalities, and nationalities. Then these leaders must document these payments in the same registers. The deadline for handover of all monies to the finance committee is the 7th of June, 2026. Deadline for handover of all proceeds to the Diocesan Finance Committee is 10th of June, 2026. Brothers and sisters, it is true that CKC had already begun its own fundraising efforts, which is the second collection, before the resolution of the Diocesan Parish Council, of which we are a part. The monies raised thus far will be added to whatever we realize from the minimum donations of 100 kuna. Every Catholic, I mean every single one of us, in Christ the King Cathedral, has the duty to perform. Let us do it for our bishop. Let us do it to the glory of God. Thank you. Second mass, wages of power and the first mass. Yeah, it says, not that is when you
You will never disappoint us. So look around and go on the big gate. They want to buy the money. Habamo popano yete, habamo kajo wope, habamo le patani lete, bata onta. Habamo le kansa kodo patana kansa kopa. Yano kopeko na mare, ando lenya na krevesu. Nete te ko ratla ma na wale. Korapa kajo uga ko protestawan. Ada man kurela wale. The logic of the edges indicates the Golo had its own Tabahaka, Mesa Power, Patobato Rasa Brody, Pasu Power, by Ubeti, Aya Pakistan. Yano Jaka Vipuka, Mokamasa, the Karuka Bishop, who are the Larga, Rama, the Barakare, Kamara, the Kevata Lens of Muhammad. Nothing will have a body. Kemo calculating as well as the body, the social master body in second. And again, sorry, I think a land so again. They are never about evidence in the play. Get the evidence. God will expression, God will not answer. This one that will be the Marana. Marana and Neluna. I'm going to put a so that I will get very serious. Alright, they will walk, they will have all the second. I'm present to the same business with Hallelujah, hallelujah, hallelujah.